Anya laki din! Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Aywan, puto da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin kayong kwa tinagalas nga ugali. Ngam saan pa'y amatay da siya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Nay ina, na-trigger siguro nga po iti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo, dagiti chismosa kan naglaing nga agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo nagriga tagilunlunod. Nasaya at nagranata bakla. Hinaan naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na baklat iyawag yung kanyak. Ano ba yan? Aniya? Nagpintas lang nga rutin tinagan ko purita. Alawanan purita no purita. Anya ti bagayo, nana. Sa ludsudak lako manupod no tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok-amom. Ay na, nana. Di pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Saan pa'y amatay dahin jay? Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga aday jay. Saan ko adamdamagan no matayan wano anya dita? Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na, nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong aldaw. Aniya lakit din. Ita tanakaawit tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kaawin. Intun kwan. Kachichismisyo karagiti balam amarites. Isula na itati saan mo ang maipangpanganan sa albagid de. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilang in hospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Sa anak asumana o akas toy no saan akas tataramid mo. Malawanan! Una tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itultuloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan din nasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tuman ng tipang hospitalam. Ibagak tumad day taking kamayang. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lagan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka day. Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipammo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitam. Mayatay. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga may. Sige nga min ka uray mabibising ka basta dadagiti ka chismis mo. Mayatay. Nagadukot nga ibagbag ang bakla. Ay napudno mate.
Uri agmalmalam kayong agchis-chismis, kat okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Anya laki day. Ay, una yan na ete kastoy mayang. Awan lang nga rin di makukwarta. Ngam ni, at data mo rin dito ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padaasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Ano niya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Huwag mayang. Patasik ti mapan mangibaga kadakwada yung tulmigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purnita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada i hospital. Ayun kumare. Na ospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, oh. Hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Retang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y da jay tinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga. Awanan no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanan ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki din. Daimbag ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti luganda. Ha? Anita? Kan adaluganda? Asino nga Anita, nana? May salaang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dagaminan iti luganda. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Aniya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes asaad apudpud no. Ni Nana mo. Gamno pa'y kasta, agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado dayta, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanday jay. Nakusel ti apal na tawaran bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, balay da. Sana tinungpa-tungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dagduma apa ka ospitalan na. Katuan, dagiti saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta dakachismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unayan naman ti mapan makichismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Iton masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no anya reaksyon na
Anita, udno ka di ti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da Anita? Ha? Aywan mayang. Apay, itala amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan matakas ta, maring? Amok to gali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga day tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan matakas ta, purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupudno nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga dya tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apay akas to tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Ah. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajak mo. Nya. Taidak man pa'y akas to Ay, una yan aya. No mauspitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kon. Ay, saan man akas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko ititatao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmading arod tiriknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti brand nyo ahilak sa lugan da. Anya? Isulakit iti nagmadyan tiriknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kada ita apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga da saksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay, si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasamak kadakwada? Sika talaga. Sa anak mo takas kenkwan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurian, no? Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panaka-hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta balay da, ta intaasar rin. Ha? Ay, katuan na. Kano tama pan? Indon malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uy nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Nay, da kayo matgayam purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Pudno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anatay kan,
Kat saan da ka man laan na sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas tati ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak kay ti saksis ti pada matao. Saan mat? Di mo maklo na puminpintasan ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin. Si kalaang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya kaano ti mauding angis mo? Ipamaw. Apong payag, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pudno, mate. Nyangkel mo? Kaya wa, mate. No, apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No, na mo maging matang da anita iti hilax da, di gawid mo kumama iti agtrabaho, tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastangag, saksakilat ng tinakam mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pari Berta. Saan pa'y ganun paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka. Kas tagaday pare. Patarimaan mo nga minay tapno makapasada ka bitay. Sayang bita. Puray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y ganun kwartak paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay apaw. Di taki dang. Uray sa kaw ang magkwarta kita pare. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulaklaki din no adda mabulon cooking ka. Hey, pasensya kan pare. Awan na talaga. Amumbat kanya kong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pangutangan ka saya. Aglon ka lang iji kuaw pare. Ha? Ipadas mo ta membro ka bay. Plan-plan wag bitlang aglon pare. No kayat mo. Agid dan tama panintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit. Aday takam man din ako na kam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di ka lang tanga orayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asay. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan, aglon mat ni kumpare Maberto lakay?
Win ka no bakit? O sir na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na. Katwa na. Ay, kasibit ko kumparet. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso ang mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kastaan talaga Nwadda ko makwartak bakit? Pautang ako ba? Naburay sa kiyawang magaron. Agloon kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply iti loan ni Jeko. Aywan gayam anya. Katwa na. Awisom ni Paring Berto. Tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay ana pa nagpila niya paradaan. Naipatarimahan na magkaya man ti tricycle na. Nanarita. Ha, aywan. Hindi pa namin siya nalawas. Anay patarimaan na. Isumat la pagat lapayag man ang tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man. Tanay pasimpala maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray Tanapigsamot ti panagpasada na. Maiurnungan na madlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may gitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nang agsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya laki di. Hey! Bigbigat, nakapanibid ka dito yan sa tricycle, Bertaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, ka nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, bumanurbor kayaw, tadulat ta ti masahiraw. Oray ka sa numit kapig sa ti panagpasada, kit aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita, kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak, iti koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam la day ta, Berto. Mapayadam la ta. Hanya lagi din. Galawang lalaki Ay, sapa lang ko mga raw, tata. Parikot ko talaga, ti Judith. Oh, nana, kas kalatigriti lang Nakadkadlaw nga daman ng kaapang. Ay, talagang adda. Sus, Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? ha? Ano niya? Taapay ni Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa nana. Naku na, naki din aparikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawak. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jack maklaw nga isukat nak ti asawak iti kaskan kuana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da diya apidring kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya?
Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, uray mabuyok na ijay. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, sabat kini! Ha? Ingka mga ni dyan ti babaem. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakay? Damag-damag iti sidan. Ay na! Punam siguro no jak amot ilimlimad mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay bagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimad ko king. Ay, ka lang pampamarang! Agpampamarang kang awan aramid mo. Ha? Tama nga numaikali ka si bibiyag tigas ng aramid mo, ah. Ha? Agasaman tilaing mo, gilimad. Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak. Talagang ay pakulong kayo iti babaem. Kunam siguro no jak mo. Ay, agsagana ka, Berto. Anya? Ay, talaga sana ka makaig na. Ha? Kat no, ebidensya. Di ka pala mapantapisan, balay dan o pay suka. Ay, talaga. Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti naamuak nga da relasyon da iti asawak. Kanday di ajudet. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di ajudet iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Ang mga nusan apo no dayta. Naawan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugodak to pa'y dadya Judith iti balayda. Talagang agngar-ngaryo takkan ko na. Talaga! Ay, nasaya at tanagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka. Tapno tong paan naklatan akastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Abo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umuna, sakbay kang agtong paakasta. Ay, awanan, ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sekret, awang agnanayon nga mailimlimad. Awanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no, jak amo ti limad a relasyon nyo iti asawak. Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat. Yaks! Anya? Amoyo day taga inaramid yung kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtong pa. Kan agsasao iti sana pudno. Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Carita. Magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni Tagastang nga naramid mo. Tapay! Isakit mo, dadya Judith, ngamsyak nga asawa, ma! Na, apay, anya launay ayati parikot mo king kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di Tagastang nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidring, nakababay nunay king kuana. Ay, tikunam kiday! Podno nga men, nga da relasyon nyo, kini Judith. Na, Ay, sumungbat kay ti bari, bartatong paon ka lang arod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo anaimbag dagiti maipagbaga. Siguraw, tinanggag mo pagsarsaritan, may kinitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judith. Ha? Judith, ti utang ka uye ko aw. Nakunak aparikot ko, ti pagbayad ko, ta Judith nan. Saan na pagbayad ko, ti babaeng agdagan iti Judith? Ang lalaki din na yan, Rita.
Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo lang ta tinungpan ni Judith nga wan gap-gapaw. Ay, unay kan. Di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judith, gapoy tinaramid mo. Ay, awan bibiyang kaw. Sangwang masikalhag. Ay na. Ay, bababain na ka talaga. At dayamot pa nagbain mo. Kanakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababain na ka talaga. Awan mo gayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Kamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Naibabain ko matan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahit aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam jay nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith iti utang na ijay ko. Anya? Ti palang awat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akat parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, tsaka mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At datakkel abarita mi balay. Isuman lat mapan mo alaanan. Tayo ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno na lawak ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo. Saan akasta nga ipapanmulatan o anya laditan? Anya kalaki dinana. Ay, mababain na ka talaga. Kasanon nga ito agdaron ni Judith. Kasangwa ka. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo nana. Ay, unay na iti kastoy. Oh, bigbigan nga agsinsinay ka, Pereng. Asino ngay mo ti saan nga agsinnaay? Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidi namin saan nga aldaw ti pagbayad mo kumaita. At ang aron ng usara! Nyalakit din na ya. Amin tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at inyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salbag. Nako, saram aya. Nita sa lutsudam pa talaga. Pangasiman guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga na eh. Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan may tultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Oda, umusag ka man rin kanyak, Pereng. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Ay, pangalaak mo, titi kastagasan. Ngay pautang ko kan ka. Malamot na tata. Pangasyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga rin maipautang ko kan ka. Awan mo't ngamin, nanti sa baling amok kapagutangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka. Ay ngam pang-aasam taagbayad ka. Kan kang rurana. Saan amabaya ka? Awan igatang ko itilako. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amaysa. Iso amabayadan kay itong matlaang. Nasaya at nukasta. Ala, mabit lang. Ay, manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 itilending ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo din ang kwartayo, mami. Ikanak man mo iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangankan, iso asaanan ang masapor nga adda ti balon mo. Mami, sige mo to na. Nita, ipilit na.
Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga roden? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kahit, anya nga iti pangaldawa kung saan ka agbalon. Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay sika ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ore nagmayat ti pa nagsaludsod, madilat ta ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikutam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar. Idinto ta adu da ito'y naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, day ti bagbaken ka, di ka amot agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay saan ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si Kangay, saan ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all, adala ta kwarta na pagkaan ijerwar. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan. Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Sana kastamot, amare. Anya laki din. Nauyaw ka, mat. Among beshi, iti dayto nga edad kon. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Aywan. Oray siyak mat beshi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga dumot tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni Tata Kulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito'y trabaho, nga madugayang ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na amapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito'y trabaho. Manmano ang makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwarta na. Diyos miyo marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakis na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Hanya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, Bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga. Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mauawan ng di kwarta.
Kalahilatang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all, na yan nakabaknang. Siyak nga mi, kanayan nakaklangan ako rapay, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among beshi, no siyak lamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na pering. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na di Jollibee. Ngam saan gayam. Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Wan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsino sa katapusan. Ay na, wan nga rod. Ngam ni Pering, nga da sa awakin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtao dito utang dagiti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pagayat na lang mo, aprisar nga do ti kwarta na. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa. Anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno laang agpamarang abak nang. Ew! Ew, talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na. Santa mga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak nang. Andiyan laki din. Hey, nabaglakit din, tanagsabat ta, piring. Ha? Anya nga, kasanubat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba? Kwa, tata. Sa anak pa yung amin anak ka rin nyo itilending ko. Anya, Amang ano mabalin apakiura yu biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, litat ibagbag akong gagad. Naasyanak ka idi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngam ita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit, no umay ka ijabalay ang makisarita kanyak. Ngam saan mo't? Kas kalabatin ayop ang mahanahanting. ni tata mo. Katuan mo't. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumad kayam. Malaksin pa itilinding mo nga adu. Ha? Ngam no pa kasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San ang mabalindat ang araramida, piling. Manganan bakit? Hey, bakit? Manganan. Apa Ella? Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga ron pagbayad ko iti utang ko. Nalakit din aya? Nakautangan manen aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko a 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kano mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga rolita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikutak, saludsudan pa ilaan. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mo't nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mo't. Putno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang nga balon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaungungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw ta panawan nak ditoy. Ingkayo latan mangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo. Saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit?
O maduti kaltas mo no kasta lang. Ay, anyat bibiyang mo ay ah. Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko salbag kang asawa. Ni. Napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Karain mo tinakasta. Kas kala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na eh. Ano niya? Ay napering aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma at tao. Tapno lang iliblibrem kadagiti katrabawam. Ngam ita. Siyak tagparikot ng asawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, na dapat timabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka nang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahuam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring. Hello, Berta. Hello, Madam Pering. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Nagkaputa ka no iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautangam iti dakkelang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga tinadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagatan kan kuana ti may papanit yung utang mo. Anya? Ay na nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati-expectaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Ala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan na kakano amang ilibre manan itilans min tunbigat. Bye! Anya? Abay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan baray. Ay, apo. Sayang ti trabaho mi ti kasta aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na uguryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling ka nga awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganap mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katput no matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadato. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputa na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abak nang ka. Anya ngay kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, husto na. Baliwam na tangaramid mo, pereng. Sikat nakababain. Anya lakit din. Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anya nga rin ti mapangkugatangin bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitir sina niyo na isparay. Apaw.
Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day Yunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Hapaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Ano? Inakaw, tamang nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Den May. Inya laki din. Maladitakan! Anyat gatangam manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo madala anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo kuma. Amangan kitnimat ng sidaan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita kamatlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit demot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isunga awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya? Adakan ka manong, nugumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngam tuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karni iti sa balingal daw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa balingal store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork da jay akarag, idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, niya, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 da jay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira, hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay.
Nilangot Yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan. Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kunong kundit lang a gumatang, ngam ni Yunis matgahan ti mapanasir-siripan. Anya? Wan mare, amumutin ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuanak. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da dya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sikakin di mo panay. Sana mamuan. Paray. Ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na Yunais. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay Yunais. Iso asa anak uma mapan gumagatang itilako na tuyaw. Kaputasan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Nenenenay. Umawawag ni bagag ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak, dito ay kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia kunak ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangaruday. Agkita iti tilapia yesindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay kunak tumat. Sabalin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka. Inakida dyan tersina ni Yunais. Ibagak tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti sidaen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaon na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidya. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay ta ayan ni Yunis, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ang ti papaya. Dayja Yunis. Agpudno ka. Wan ko na. Ay, si Kaki di mabakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagangduto.
Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kit-kitang nakmadlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkana sa'in? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kit-kitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Ang pa makaungot ka. Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si daan bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, agoyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isong arutad dala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay, may sila ang at istor ano ba rin ang pagkatangan? Ha! Kunamkit de. Napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. So akay kayat mo timap mapal ay titersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nangag ko nga ro daging kay Jabalay. Natitilingak pa siya. Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangi mo pare. Mga makadalon to, di ka ni baga ka, narikatay. At dami ka ang panagbutang mo kinibakan mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, anyalakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagan mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay?
An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawag din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, mga nun niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Được. Quay xuống bình thường đó mà, có gì đâu. Sự lựa chọn của ai? Trời, có view đâu. Có view đâu có người ta quay. Không quay. Có view sao kiếm tiền? Thiệt chứ. Bước là bước cuối cùng kiếm tiền rồi. Rồi. Mỗi lần đưa vô phòng này có nói rồi. Giải thích. Giờ ví dụ nha, bây giờ Không có ví dụ. Kiếm tiền mấy kênh này. Nói luôn mà kiếm tiền mấy kênh. Đúng, không có. Không có được. Nhưng Ví dụ mà Quỳnh là Quỳnh nói thật. Đúng. 2-3 kênh là nói 2-3 kênh. Ví dụ mà anh có kiếm tiền. Nói chứ gì đâu. Ý là không có thiệt. Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo gian về Ý là không có thiệt. để bú tiền kênh một mình. Hay là quay cho chung. Hay là quay cho chung. Có em làm có gì đâu quay. Cái này là Anh quay Trung là nhà đi trang em là hả? làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài à. Quay video bình thường mà có gì đâu. Thôi bình thường không tin nấu. Ôi, có gì Thiếu đâu gì mà. cái vlog đi quay đúng không? Quay Tú. Má chật tối mùi quay gì cha. Tôi Đúng rồi á. Không Em có. kêu quay À. quay gì Tôi đó. Tối nó ngủ chịu chiều nó quay về. gì. Nói đi đó đừng quay nha. Ủa, khoan, tại sao đi chụp mà lại ngủ? Đúng rồi, là đi chụp mà lại ngủ. Rồi. Chia ra hàng ngủ hàng chật chứ. Để cái bên. Quay cái gì? Quay gì đó làm cái gì quay cái đó? Quay nó ngủ đó, quay không Ủa, ngủ. khoan, bình thường đi chụp rồi mình làm cái gì vậy? Mình làm cái gì vậy? Thì chật ngồi gác cổng với lại khi nào đi tụng em. Thì đó, quay cái lúc mà đi tùng chạy tiêu. Random khi nào biết được mình đi tụng. Thì lúc nào đi Thì tùng cầm cái vô máy quay á. theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em quá. Trung Ý nói Trung Ý. 3.000 USD này. Tháng kiếm mấy ca. Rồi Kỷ lục bên Tú là bao nhiêu ca? Đúng rồi, kỷ lục là bao nhiêu ca? Hơn 10 ca. Chị nhớ không? Đợt cái mình vô á, anh Hoàng Anh nói Tú là nhiều nhất. Đúng rồi. Anh Đạt. Một ngày kênh thấp nhất là 150 hay sao? Không sao. Anh Đạt. Cái nhân xuất sắc không? Anh Đạt. Lúc đó Hoàng Anh nói với em là nhân viên mới sao lại anh đẹp được? Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy bạn mới vô, anh nói hỏi là mấy bạn mới vô thì ngày cũng được 100 đô rồi đấy, kiểu vậy. đó là khiêu khích mọi người thôi. Đúng. Ông nói đến cái động lực cho mọi người cùng làm. Đúng Đúng. rồi chứ. Ai cũng nói vậy đó. Chứ thật ra 250 là 250 hay đó. Thật ra là 300 lận. 250 một kênh. Nói 250 một kênh đúng rồi chính xác rồi. Đó. Đó. Ý là nói vừa thôi, nói nhiều quá là sợ mọi người bị mất động lực ấy. Không có thiệt. Không có thiệt luôn á. Cái lời thiệt thà thì không ai nghe được đó. Không, bộ mấy hàng được khen là view kênh nào cũng lên. Được. View giỏi. View giỏi nhất. Bây giờ chuyên gia các ý tưởng. Anh em có ý tưởng gì là đừng nói với hàng. Kỹ năng là số 1 ở đây rồi. Có xếp khen mà. Kỹ năng Chuyên gia các ý tưởng. cố cái gì thông ta 9 điểm Rồi. cỡ nào không lên Thumbnail xuất sắc. Anh Hoàng Anh nói là thumbnail xuất sắc. Rồi làm mà bán kịch bản. Đó ai được vậy trời. chuẩn bị món đánh giá đánh 10 điểm luôn giờ cái gì đó tự tin lên không Nói gì? Đó tới cái đợt xét tăng lương rồi là hàng tự xét mình 10 điểm. Đấy. Ok chưa? Còn gì nữa nè? Chưa thì mời em nói mà phát biểu. Em muốn nói điều gì? hàng đang có kênh nào đi thăm mười mấy ca Nói gì? mở đi Làm gì có kênh nào mà mấy cái anh hỏi gì hả? Mấy ca là có ít đấy hàng nói là không có kênh nào mấy ca cao hơn thì có Anh hỏi là có mấy chục ca anh phải hỏi có kênh nào dưới 30k hay không? phải cỡ 50 nữa lên chứ. Có kênh nào trên 30k hay không chứ? phải không thì không thì không Kênh nào? nói xạo là 3 kênh nha Rồi, sai kênh đó. Kênh nào đâu phải.
em chiều em ngó nhẹ cái clip nó thôi, một clip của nó đâu khoảng tầm hai mấy k view một clip, mới đạt trong vòng 2 ngày. Chị Lan lớn hơn anh Đạt không? Đúng rồi, vậy. Lớn Lớn nhất mà. tiếp theo là não Lớn hơn có tuổi à. 8 mấy. Sinh 8 Như lớn hơn có tuổi hay sao á? Hay là 2 tuổi? Không, lớn hơn nhiều lắm. Anh Đạt nó lớn hơn 1-2 tuổi. anh Đạt 82 80 Đạt 85 phải là 85 195 chính Kìa kìa, nó nhìn vô kìa, bắt đầu nó ra đây. đó là làm gì Đâu, không? thôi, đúng rồi. Kiểu vô. Kiểu rồi, nó nhìn ra gà kia nó vô. Đây Cái là của cô đó chắc rồi. Đường Thôi giờ kể của mình đi. Anh Thảo cái gì muốn hỏi đó. Hồi nãy anh Thảo nói ra là muốn hỏi về thuyết trình chính của em á. Cái chức là gì? Cái chức hiện tại là gì? Meta mới nhất là gì? được Mà đúng là Mọi người làm gì em làm giống mọi người mà. sao được? Sao giống được? mày biết tao làm gì không? Mày biết tao làm gì không? Sao em nó giống mà không biết theo ngồi chơi đâu làm gì đâu. Tao nhìn chung là sáng vô 5 phút cũng không. cái xong trưa Nói cái đó bây giờ 5 phút. xong chiều lướt Nghĩ là có view đâu, mọi người lấy thì để sụt đó ai lấy thôi gì đâu. Được không? Thì cái này bình thường mà. Sale. Ôi, có gì đâu không? Anh có kiếm tiền nếu là mình có. có gì đâu Cái này Làm làm sao người lấy chung một cái sổ này cũng hơi căng. Không chia. Ai lấy rồi cất ra thôi. Ấy là mặt ai tự cắt anh. Cũng được. Là cái khúc mà dùng này. đâu cần lấy chung luôn các Ôi, nó bỏ về kìa. Không, nó mới dọn thôi, nó dọn sớm. Trời ơi. Đúng rồi. mới có 4 giờ 50 vậy. tội cái gì cũng biết có bộ. Ăn cho hút được. Hàng mà đảm bảo 2-3 người ha, hàng cắt mặt túi ra. Để chung rồi. Không có anh cấp kết với 6 người được mà. Đâu có. Anh nghĩ của người gì? Đấy, đúng rồi. Để hai người Cho đó mắt có mấy cái sticker dán lại. Cái mặt đúng rồi. Cái này có bật đâu. Em để mặt em lên. Tại em để mặt anh để mặt anh lên không bật được anh mới thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết là không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại bật rồi. Ý là nó nói chê là mặt xấu là mặt gì mà không Cái bật được. này lỗi gì? Bật lỗi gì? Không bật được là không bật được. Là lỗi gì? Chứ không bật được mới lỗi gì nữa. Lỗi Đâu vô có nhớ. lỗi vô mất trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết đến giờ sao anh nhớ được. Là bạn này kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Chuyến được đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kêu nhiều tiền. Chứ đâu có Ôi, Chính tài chính. Ai là chưa được 100 triệu một tháng hả? Thì là chưa kém mốc chưa kém mốc 100 triệu thôi chứ tầm 99. Đó, một tháng anh Đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. anh đẹp không được không. Đó là sách đó. 50 là ít anh ơi. 50 là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng, ta ghét qua này á. Ủa 50 là mấy canh hả? Mấy chục ca. Năm Còn trả chia là công ty nữa mà. Là thật lãnh của anh á. Đấy là thật lãnh đó nha. À 50 của anh đó hả? Thật lãnh đó nha. Chứ không phải Ghê là- trời ơi. Đó, mọi người học hỏi anh Đạt nhiều không? Ổ túi á. Chú có gì học hỏi? Anh thấy kêu Hỏi anh đâu. vô mới hỏi được chứ. Anh Đẹp không chịu anh đi đâu. đẹp sao á mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính nguyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Rồi sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt đó là anh Đạt chụp hình đúng rồi. Cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua xong cái hồi ủa anh đó ủa sao hai kia giống nhau Mà đổi xong nhạc vô luôn nha. xong cái giờ kia của anh Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái Không, mấy em cũng bị á. không anh Bảo dùng của anh Đạt liền. Ôi cái kia của anh Bảo thì sao không đưa qua trên Đạt đi. Thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo là cà phê luôn. Không Đạt vẫn chưa hiểu tại sao ủa sao cái kia của anh mà ba của anh Bảo. Có mấy anh em. Tắt ra anh ơi. Nó còn nói mấy chuyện thông tin bí mật. Phải không? Bí mật Ghê không? vậy.